Super! Našao sam na Njuškalu jedan zanimljivi oglas. Odemo na literaturu i sortiramo oglase sa višom cijenom. I ovaj jedan zanimljiv novi zavjet sa psalmima s posvetom Helmut Dörnera. Idemo ući u oglas da vidimo. Cijena 130.000 kuna. Prodajem knjigu Novi zavjet i psalmi. Revizija 1894. U Parizu izdano. To je očito na francuskom. Kaže, s vlastoručnom posvetom Helmut Dörnera. Waffen SS komandanta. Knjiga ima pozlačene rubove. Da li netko tko traži ovu cijenu od 130.000 kuna uistinu može i dobiti tu cijenu, ne bih baš rekao, ne vjerujem da će mu itko to dati. Osim toga, koliko je autentičan taj potpis i koliko je autentična ta posveta, to je isto debelo pitanje. Evo, tu je nekoliko fotografija, znači to je ta posveta. Sad je pitanje da li je to Helmutu Dörneru ili je Helmut Dörner nekome pisao posvetu. I ovdje je kada je izdano, znači ima par fotografija. Uglavnom cijena je basnoslovna od 17.000 i nešto eura. Ja, možda neki kolekcionar ili samo ne bi rekao da će dobiti to. Taj mi je oglas bio zanimljiv pa sam ga evo malo i isprezentirao. Inače, Helmut Dörner, idemo ga zgooglat, search Google, ima Wikipedia na njemačkom, ima na engleskom, evo ja sam otvorio na engleskom i kaže ovako da je bio, rođen je 26. juna 1909. Bio je komandir u Waffen SS u nacističkoj Njemačkoj i nositelj ovih nekakvih odlikovanja. Poslije je bio premješten u Grčku i 45. mislim da je završio njegov životni put u dobi od 35 godina, uglavnom nacista. Sad, kakve ima on veze s tom knjigom? Da li je njemu bila posvećena knjiga ili on nekome posvetio Novi zavjet? To sad nisam uspio shvatiti. Međutim, čovjek traži 130.000 kuna. Da li to može dobiti ili ne? Mislim da ne. Super!